Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Jihan Musab. Banyak banget balonnya. Orange color, where are you? Here I am, oh, do you know? Ini masih warna orange. Itu warna apa lagi Mas Jihan? Mau warna apa lagi Mas Jihan? Warna apa Mas Jihan? Warna pink, oke. Putih. Oh itu pink putih ya? Oh pink itu Dewi. Pink color, where are you? Here I am, oh you know. Baby Shark. Oh, sama Baby Shark kali ya? Baby Shark. Sekarang warna apa? Mas Jihan? Hijau. Warna hijau. Ini gambar apa itu sih? Oh gambar anjing. Anjingnya. Oh yo. Kenceng banget. Oke, sekarang gambar apa lagi? Warna apa lagi Mas Jihan? Biru, blue. Oh, tunggu gambarnya. Warna biru. Oh, deh. Bagus deh. Sekarang warna apa Mas Jihan? Putih. Biru. Bintang kecil. Wow, oke. Sudah warna merah. Kalau mobil kita sini deh. Ayo. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.